Biyag ti tao. Nanagsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadasaan kan nga agsubli iya abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak betan. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaam mo iti nalawa anagag. Kita, noan niya ti pamayak iti dayjay. Ay katwa na, Manang. Tandagam kat nga ron. Pinusgan na klaumay tamang bantay iti dayjay. Ngam saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan. Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang, matungpal. Apay pinayabanak, Manong Margo. Simbang peten jakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawan da kami ka din, Manong. Saan mo? Isun ti makaam mo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaam mo amang ibaga ka dagiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na pakisamaam latan ading ko. Wala, Manong. Awan ba't maaramidan ni? Tamakitad trabaho kami lang. Simbang put gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpet. Naku na ngamin ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan ba't siguro? Awan ko mamot ti agbali na problema. Kaya't ko ngamin na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan ba kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggalan da ibaga ka dagiti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo dagiti trabahador. Ison tumeten ti mangibaga ka dagiti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kaya't ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alang aron, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, Madam, maragsakan na ka makaamam mo ka na kayo. Ngakin ko iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar, maskulado, sakit barbas sarado. Uray kaahit na, madlaw a barbas sarado no ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, Madam. Kwa, mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Wala, Madam. Mayat tagpasyarita amalam, tas saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali amapudutan na, basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, Madam? Ay, kwa, kayat ko asawan, saan amabuteng iti init. Kumusta nga iti paningpasyar diyo kanya Arman kanang iti sabsabong, Manang Glory? Ay na, naging jo niya kiti kastaunay, Margo. Apay mo Ay ko, magustuak nga min dagiti sabsabong. Di kayat ko, minalam apasyarak dagiti sabsabong. Iso nga ibagam ka ni Arman, ta minalam nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula sabong. Saan ka kadya mabampandog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula sabong, Madam? Saan ka mabanog, basta sikat ti kadwak. Kwa, apay ko maababanuga kat ada ka matakadwak.
Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak tada kamat akaduak. Wan mat ka diya, madam. Kayat ko nga minti mawatwat. Iswa, mabalin ako yugan nakmananinton bigat. Ketugan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan na yunak ti swildom? Uray saanan, madam. Apay asaan? Basta anusan nakmat ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, tagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamat pa ba inaan, Arman? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asambong? Jakman na mo. Kayat na ngamin kano ti sabong. So akayat na akanayon ti makakit-kita iti sabong. Ken tapno makawat-wat kano. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod jakman anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Dito'y kayo nagtugaw, madam. At dadak kalabato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na panaggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo di, sinaam ti kaayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyak laangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Apay mat, Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no panaggusto na kanyak. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't Wendy. Uri kastoryak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan ngagpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat may isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prosang tirupak. No kasta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan nakapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti daga. Anya? Ngam apay mat, madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manlugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinunak asikalaang ti kadwak nga agpasyar. Nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isang ayos lang ba't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom ka di nga isudat ipagtaltal kak unay at trabahador. Sinayang mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ti aramidag. Manang, isudat ikagagita na trabahador. Pasino nga itat isukat mo ka ni Arman apan nakapangulo dagiti trabahador? Kayat ko asya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador tasyak ti agpili. Alangaron, manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan mo kayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramidak. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaban da kang trabaho ijay.
Yung sa anak-anak na pa. Tanasing putmut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasaya at mo't nga ron no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalasgayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan tayo ta tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot day jay. Nakareklamo kan naglastog pay. Kabaala kapag balbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Ah, sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manag. Kas ka ni Arman iti. Kasapulan akaduan nak akanayon ang mapanbang bisita kadagiti mula asabong. Day tala ngayon, madam. Naglaka at trabaho. Nasaya at matawan reklamom. Saan kayo madagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamom. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay, talaga natangken dagiti masal mo Talaga amayat pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito madam. Mabanmog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon ang makadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan nak amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di madam. Uwan ko naklangaruden. Anya, mayat ka nga agbalin nga asawa? O sige madam. Umanugutak iti kayat mo. Ay na, agyaman ak tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanyak. Sige sweetheart. Ay sus manang. Di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyonam. Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy iti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaisok sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwam metten. Ayos! Ayos ha. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Ha? Ay, saan agan daw? Maasig ako ba magkadakabay? Sigod man at trabador ka. Iso asig ako matyan adda makaawat ka na kami. Di na kami katimbaraw. Ala! Agawaan nyo nga rin tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko hindi. Agkalay sata ko man. Dayta talaga ti urayek nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ore ka sa nupay kabayag.
Agyaman na kitinapod nung ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakaragsakak. Adda itad ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Wen, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil siya ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Diyak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kaya masigurado, sa anak mo't na anaragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yamanak. Tadinak insukat iti kinabaknang Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabalin ang maamami ka. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din. Tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre mata. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbaga ngayon ti sorpresa. Ala, mapantang nga rodan. Excited akon. Sumang atak pa di bantay. Tengnak kita nagititad dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di asumurotak. Saanan? Mabandog ka lang. Sige nga ron. Aganad ka ha. Uy, bakit? Sige, mapanakon. Ay nabambanog akon, Gardo. Saan tapay ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa am. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? among matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtag na aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtigas toy. Tapno matagikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyag. Pangasim, Gardo. Ha? Daggardo kan Madam Glory. Pasensyakan. Glory. Ti kayo. Alag, tayo pang-pangur ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman na dimtang ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayak itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak. Tauray inikat ka, trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko. Agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat tan pakitrab-trabahwa ka daga. No kasta, alaam nga ron dito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka. Pag nagmam ko man, tikas dyan na pasamak manang Glory. Nakabut-buteng. Narigat ti bastag tariklatan itig di mo unay am-am mo tao. Nakatumpong kay ti drug addict kat dandarikan na isagmak. Wan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaangan tiawanan bain agardo. Intun sumaruno. Pilyem ton anaimbag ti pakirelasyon nam. Saanan, Margo?
Jakon makiinayat. Mabutang akon. Kan maysa, bakit akon. Jak kayatan. Di mo aramatan ti kinabak nang mo amang tagikwa iti maysa a tao. Tano kwarta laang ti kinayat na kan ka, awan dwa-dwa nga ikalang naka, kat pilyan na ti kinabak nang mo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, da ito'y apakasalitaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyag. Ti Tao. Hello papagayam na imbag nga oras si manan. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sa bali manan nga istorya apagadalan, ti isagot mi ita kada kayo. Ngam sakbay na dispensar pailaan, no saan pa yung maka-shoutout to pagayam yo. Ag shoutout tayo to iti sumarsaruno nga upload tayo. Intay nga ro denggan ti episode 256. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Rita, huyugag ka nun ni Sir Mauro amang itulod kin ni Ma'am iji airport inton bigat. Di ka sumuro? Ay, saanan? Aglabaak pa'y ami. Naurnong manandag iti labada ta diti balay ti amo ta. Sige nga Rod. Tano siya, kayat ko ti makapasyar. Iso asumuro ta kin ni Sir amang itulod kin ni Ma'am. Kaano ka di manin nga agawid ni Ma'am Feli dito'y Pilipinas, Sir? Kalpasan man ang timakatawan, Ami. Mabayag man nga ro din, santo agawid, Sir. Wen, mabisin ako na. Tinasayat, manganta pa Ami. Dumagasta iti may sa restaurant. At iti kutsara kan tinidor mo, Ami. Di imak, Sir. Apay pinagpatan niyo. Nagpintas ka, Ami. Kasta unay ka pa ng putput na itinakula ko. Sanak parparangan. I love you, Ami. Nukayatin na ka, agbyag ka na namay. Itid ko Ami nakasapulam. Sir. Saan lasi ka titulungak, agraman pamilyan, mayat na lakit di. I love you. Sir. Amok anak lahat ka. Iso asigi. Ikang nga iti gundaway mo hagpanunod. No ti asawak ti pampanunutem, awan ti pagdanagam, taday jabrod. Baruak manen, no awan ti asawak iti na. Ulitek, ayayatin ka, Abi. No aklunag ni Sir Mauro, adun ti kwartak. Magatang kunto amin na kayat ko. Ninginaan akawas, gadgets, kan maikakto pa'y ni tatang iti kwarta na iti binulan. Ami, papayaban na ka ni Sir. Ha? Apay ka no? Diyak ka mo. Maban ka iti silid na. Adan sa napatag nga ibaganakan ka. O sige, agyaman na, Rita. Nagdurugam idi rabii. Di ka matan nagsubli dito silid ta. Ha? Ay, kuha, ijay salas. Diyan kung simrak dito sila na tamangan numalukag ka. Anya? O sige, tagrubata. Ni, papanam. Agawid ak ijay lugar mi, Rita. Nagswildo ka na yan, nakaw. Uwan tatang. Apay, di makalaya ti swildaw. 5,000 pesos mo ti awa mau. Kuha, bimali ak ngamin tatang. Ay, awan to maswildo mau. Sabi nalim gaya main. Ayos laang tatang. Gumatang kayon iti masapsapol yun dito balay. Tainton agawid ak iti sumaruno.
Ikang kayo iti paggatang yu iti yero. Tasukatan yu ti abot-abot ayero ti balay tayo, tatang. Kaya't mo ti matan iti balay dito syudad kunam, honey. Uwan ko mahani. At damat dagiti nalaka a house and lot dito. Uray basit. Basta adda pagyanak. O sige, mangkita to iti nalaka a house in lot. Tayo so ti regalo kan ka, honey. Ha? Agpaiso, honey? Basta para kan ka, honey. Basta pakaragsakam, ipahay ko. Agyaman na, honey. Nakasingsingpot ka talaga. I love you. I love you too, honey ko. Di ka natagari. Ti asawak ti umawawag. Sung batak biit. Amom, friend. Siyak ti madandanagan iti kastangar aramidam. Jak to payagdanag. Si kanto lakit din. Kasanungay no maamon ni Madam Dar aramidan niyo. Di nan tumaamuan. Malaksid ano ibang gamrita. Manjak mo't Jak kaya ti may ramraman dita. Matlagayam. Di ka kadiagdanag. Amok tar aramida. Atay ta. Pinatgal kong tigita mo. Magustuhan ka di lang, honey. Wow! Nagpintas abalay. Sana dakkel, ngam nag-cute abalay. Oh, thank you, honey. You're welcome. Gayam ko ti aking palay ti daytoy. Iso, nagtawarag. Agyaman na, honey. Promise, di kanto isukat iti sabali. Si kalaang ti ayatat, aging gatong palbiag ko. Si kalaang tinangibagak iti daytoy rita, taamok adinak to ipasubo. Nakabutbuta nga talaga tararamidam. Putdam ko man ti relasyon nyo ka ni sir. Amumot nga da asawa na. Diyay ko mabaro at ipagrelasyonan. Rita, practical ti biyag itan. An-anuam ti baro no awan mat kwartana. Kas makita mat friend, adan balay ko. Ay na, sumapul kakit di matan itikas kin ni Mauro. Tay maitid na amin akid dawam. Ha? Manjak, mabutangak. Pagbutngam ko man. Basta saan kayo amabuking, awan problema. Kasapulak ti kadwa dito'y balay ko, honey. Mabutangak ngagmay-may sa dito'y, no kasi nga awan ka. Tabisi ka mat itinegosyo mo ko, ha? Sige, tagsapulak iti agbalin na kadikadwam dito eh. Kaya nagbalin mo tayo nakatulong mo. Diyak kaya ti babae, honey. Lalaki, tapno at the bodyguard ko. Amumat nga adon ti managdakdakis ita. Wala niya. Sige, tagsapulak. Kung diyak kaya ti saan ko nga am-am mo. Diyay am-amok ti tangdanam amang kadwa kanyak dito, honey. Sino nga ron? Mga nod na may rekomendam, honey. Ni Rolly, jay driver mo iji balay mo. Anya? Di mat duwa dagiti driver mo? Sige, tapaunag nga ron ni Rolly dito eh. Basta ilimad talang ti amin kadata. Tapno saan ta madaksan, honey. Rolly, agsagad na ka tamayakar ka iti pagtrabahoan. Ha? Pangyakaran nyo kanyak, sir? Iti may sa balay ko. Driver bodyguard mo't lang ti trabaho mi jay. Ni, sino ti manihwak, sir? Ha? Ami, apay nga da ka dito eh. Kuha. Uwan, tadituya kung nagtrabaho, Rolly. No kasta, duwa tang agtrabaho dito eh. Ura siyak. Dito hindi pagpayak kas driver ko na ni sir. Di nasaya at nukas na. Nakita mong tagbalin nga amon ta dito eh, Ami? Saan pa eh? Tawan da dito eh. Adda amin ijay abroad dagiti anak ni sir. Anya? Kat asino nga rito eh, manihwak nga eh. Kat siya ka, numapanak makityan da, Rolly. Duha talaan nga da dito eh. Ngam no da duma, umay dito ni Sir Mauro. Anya? Hani, agawid ako may ijay lugar mi. Inaksarong karan ni tatang ko.
kasanungatan. Sa ada seminar ko italawas. Saan ka makuyog? Okay lang, honey. Adamot ni Rolly ang driver ko. Sa bagay mo't gindi Kin may sa, liklikan tati kanayon nga agkuyong gani. Taamangan numakadlaw na. Kit ipulong dakin ni Madam Ijay abroad. Gusto ka, hani. Sa nabali, takanayo nakmad nga umay dito'y balay mo. Han, awan balon ko nga agawid. Awan kwarta ko. Sige. Ikan ka, hani. Hotel mo tayo mayan, Tami. Agpalabas ta pa itirabi dito, Rolly. Ha? Kunak man no, agawid tayo di balayo. Intun bigatan. Kaya't kung tagi na. Anya? May isa sila ti pagturugan ta dito hotel, Ami? Una, tapno makatipid. Oray ko man, duwati kama dito eh. May samit. Dito yak langin datara maturog. Saan? Umay ka dito'y kama, tagabay na. Ha? Rolly, nabayagin na crush ka. Diyak mauray ti panagdaton mo kanya. Iso asya kung ti agaram. I love you. Ami, anya ka din dahil may pagbagam. Agkatrabahuan ta. Apay, dakas ka din no agin nayat ti agkatrabahuan. Ha? Saan mo ta? Balasa nga, baro ka. Agpada ta anawaya. I love you, Rolly. Akin lugan iti inosaryo anak ka. Lugan ti boss mi, tatang. Impabulod na. Nasingpat ngamin ti boss mi. Anya? Agbakasyon kami pa'y laang iti makalawas kin ni Rolly dito'y, tatang. Kaya't kano ni Rolly ti agpasyar dito'y. Ay, ibaga man ti agpaiso anak. Nobyom ka di day jay arulay. No ibagak awan, kaya't yu ka di apara kanya. Nasingpoy laki day. Apay kindi na jak kayat. Maipasigurado kada kayo ang nasingpet ni Rolly, tatang. Ngam saan kami pa yung agkasar. Adayo pa'y ang mapasamak dayta. Aywan, ati kwartayo, tatang. Nagsweldo ka? Uwan, ala, idulin yung dayta. Tapno adda paggatang yung iti abastoyo. Kan gayam, iti pa nagsublimi ijay syudad. Sumurot kay to, tapno makita yung ti balay ko. Balay mo? Ada balay mo ijay syudad? Tatang, basit la balay, ngam cute. No kayat yung agnaod kayon ijay. Ado dagiti mula kendingwang ko dito, jak mapanawan. Agore ka, nangalami ting gatang mo iti balay. Nangabakak iti pusta, tatang. Pusta iti? Basta pusta. Di yun amon, tadi yung mo lang maawatan. Online apustaan day jay. Nagsublitan na dyan syudad, Ami. Ang mga nung sapulan na tani, sir. Saan? Tamakalawas ng awan ni Sir Ije Balay. Adda seminar na. Anya? Agpasyar takit di. Adda matlugan ta. Mapanta iti kayat ta ang papanan. Siyak ti makamu iti amin. Rolly, naragsak ka kadimat laan? Kwa? Rolly, adda napasamak iti nagbaitan ta. Kasla di nakpayla ay ayatan. Pasensya ka na. Nga maging kita. Kasla makmaklatak pa ilay tiyar aramidam. Nagadupay ti kwartam. Pangalalami ti kwartam. Kit agpada tamot lay ti sweldo ka ni sir. Ay na, ado ti sideline ko iti online. Iso adikan mas daaw. Agrubat takit din. Tainta agpasyal. Imbaga kon kinitatang ti may papan iti relasyon ta. Ngam di ta pala ibagbagakin ni Sir Mauro ti may papan kadata. Taamangan noong tan na ta. Ha? I love you, Rolly. I love you to, Ami. Kumusta te pa nagbakasyon mo, honey? Maya, nakaragragsak ka ni. Naginiliw kami iti husto kini tatang ko. Okay nga ron. Ato iti kwartam. Nangirura kiti kwarta iti bangko tapno adabos musam. Oh, thank you, my love. I love you. I love you too. Oh, kwartam, Rolly.
Gumatang ka iti kawas kan sapatos mo. Ha? Saan? Jack mo't agdaw-dawat iti kwartakan ka. Basta alaamon, taing tanto ag shopping no madamdama. Urayon ta arumar ni Sir Mauro, sa tanto matrumwal. Nangalam ka di manan iti kwartan. Mabalin ka di, Rolly. Di mun amuan no paggapgapon ti kwartak. Awatam kumalatan ti anyaman nga itid ko kan ka. Di kan agdamag-damag, Rolly. Ada napasamak iti nagbaitan tami. Agkasarta ko man. Tapno maarami dati kay kayata. Saan pa'y? Diyak pa'y nakasagana, Rolly. Kaya't ko pa'y tagpapas iti kinabalasang. Mami, sali mo kayo mo. Ha? Ay, mabiit lang nga. Ay, ayabanak ni Sir. Manipod adda kami dito'y kanyami. Kilahat nga imano ti kwartana. Papayakas jay. Tunggal adda ni Sir dito'y. Nakakulong dalat ta ni tisilid ka ni Sir. Anya nga tati papaaramin ni Sir Mauro kanyami. Rolly, nakita kayo din namin san ka ni Ami EJ Mall. Naka-holding hands kayo, mat. Kwa? Ibaga man tagpaiso kanya. Adda ka di relasyon nyo? Kwa? Jack ilibak rita. Adda. Saan pa nga amo ni Sir Mauro? Ay, kunak tupay kat. Rolly, Jack dadadaulan niya Ami kan ka masapol ang maamuam da ito eh. Tama nga no maipasubo ka no itultuloy mo ti makirelasyon ka ni Ami. Anyat kaya't masawan, Rita. Anya ka din dagita nga ibagbagam, Rolly. Anya a relasyon nga ibagbagam. Adda asawa ni Sir Mauro. Apay kumaamakirrelasyon na kankwana. Ibagam tiyag pa iso anak. Agsinatan no di mo aklunan ti amin. Sana, di na kumamot sinaan, Rolly. Among mat no kasano ti panagayat ko kan ka. Ibagam nga rod tiyag pa iso. Tabarang mapakawan ka pa'y. Uwan, ngam sina ako ni Mauro para kan ka. Si Katipilya. Isumot lagayam nga do ti kwartam. Ken adda pa'y gaya man balay mo. Balay ta adwa da ito'y. Sina ako ni Mauro. Tadwatan nga agnaid dito'y. Anyan da ito'y anaamwak. Ami. Agawid ako ni Gilugar, mi sir. Inaktulungan ti amak nga agtalan, taka-asimat. Apayin, naumakan nga trabaho dito, Rolly. Saan, mat? Angam kahit kula tulungan ti amak, isay, sir. Lakay mo't ngaminan? Sige. Sige ti maka mo, Rolly. Agpasapo lang nga ro, diti kasukat mo. Mauro, aday pa ka. Katsapay lang kumata maawatan na. Anya day tahani. Diyak ngamin kayat ngagbalinak akabit itiag na nayon. Kayat ko kumamat tay mabukudak tiag balin nga asawa. Kabukbukutan nakmat. At day jabro ti asawa. Sagpaminsan lang agawawid dito Pilipinas. Basta, nabanuga ko, Mauro. Kaya't ko kumamat di maikasarnak ti lalaki. Apay kasta ti bagmagam. Apay, adan nang iso katam kanyak. Awan, nga maumuma akong iti kastoy ang sitwasyon ta. Ti panangilimlimad ta iti relasyon ta. Anya nga ron ti kaya't mo mapasama kita. Agsinat ako man, Mauro. Aniya. Sige. Jack, ipilit ti bagikan ka. No naumakan kanyak. Sige. Palubusan ka. Agyaman na. Sige. Pumanaw ka nga roden. Di mat. Balay ko da ito Mauro. Apay panawan na. Siyak tinainagan iti da ito balay. Iso nga awan karbengam amang tagi kuwa iti da ito. Ano? Ala, pumanaw kan. Ket awan na pulos ti ala makagawaam ditoy. Takwarta kami tinaigatan ka na kita. Ket di ka matanagan. Siyak pabayatan na kita inted kukun ka. Ala, pumanaw ka. Hello, Rolly. Sa dino ti ayan mo. Agkasarta ko man. Tapno agdan natan. Lading itak. Ngem, lipatin na ko. Sorry. Ngem, awanan ti panagayat ko kan ka. Pakawanan na kumano nagulbudakan ka. Nagsina kaming kindi Mauro. Pinapanaw na kun iti balay na. Sumapol ka lang iti sa bali nga ayatam. Sige, bye. Hello, Rolly. Oh, anyan.
Ala, aganad kay ti panagawin mo, ami. Agyaman na, Rita. Agawid ak nga ima-ima. Tawa na pulos kwarta. Adoy, alam da ito eh. Basit atulong ko kan ka, friend. Agyaman na, Rita. Nagsingpad ka kanya. Ay, masyanak namin na talaga kan ka. Kat nasayaan ata nakaamiris kan. Wan, Rita, mga baruanan akon. Jakon ulitan tinaramit ko. Tiamo, bumakna nga kon babaan kin ni Sir Mauro. Nagbidot. Ala, nasayaan kit di ta nakapanunod kan. Kat sininaan mo ni Sir Mauro. Di mon inure adakdakas pa iti mapasamak. At dapay kung daway mo ang mga lintag iti nagbigtutan, friend. One friend, katagyaw man na kadagiti pang magbagam. Di mo igasanggas at tibiyag mo gapulaan iti kwarta. Naragragsak matlagon oden tarapaap. Babaan tinadalos awagas. Alagagayam ditan tinagibusan ti sabali man na pagadalan nga istorya. Dito'y darama tayo biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami kat God bless kada kayo amin. Biyag ti tao. Naimbag ka naragsak ngal daw kada kayo amin. Welcome again to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Salamat iti kanayo nakadayo apan nangururay kadagiti uploads tayo at drama. Kat sakbay tintay pa nagdrama manen, ituloy tayo manen tag shout out. Kat ininutan tayo nga ibasa dagiti shout out papagayam. Hello kani Madam Marina Bagkal, ni Ma'am Geraldine Laroco, ni Ma'am Madeline Agaran, ni Ma'am Ursula Lansang, ni Linsky Tolens, Jacqueline Nofis, Joseph Asuncion, Jonalyn Rico, Castaneda Floresma, Valenzuela Jelin, Rita Angela Vlog, kani Lydia Kilingkin. Hello kada kayo amin. Intay nga rodan danggan ti sabali manan nga episode, dito'y darama tayo. Biyag ti tao. Marigatan akong nagbayad iti renta ti balay dito'y Bagyaw, Faylay, bakit? Anya nga tano agawid talangan ni lugar may. Sikaman. Agsapulak langan iti sabali a panggada ki lugar may. Kabalak mo't nagtrabaho iti construction. Maawatan ka. Ti desisyon mo ti masurot. Kan may sa, awan mo't natalgad a panggadan ka dito'y Bagyo. Inton bigat mo't lang agawid tan iti lugar may. Makamuditan, tinapatag. Saan tanton nga agabang pa iti balay. Kat, adda nga rod pag naadanta iti lugar yo. Makisaritak pailaan ka dagiti kakabsat day ditatang ko ang makipagnaigta pailaan ka nakwada Lakay. Day tati pangadeng ka, Faylay. Saan ang naumdas ti matgadak dito'y Bagyaw? Iso nga agawid talangay iti lugar may. Nasaya at matanagawid kayon dito'y lugar tayo, kanakan. Nabayag mo't apanawan ti panagtali na udyaw jay Bagyaw. Nantay. Agpagpakaasi ak makipagnaid kami palang kini Feli nga asawak diti balayaw? Sana parekot day ta, baro. Kabsat ko day ditatang mo. Iso nga awan ti pagparikotam. Agyaman aklaunay, antil yunay. Kat, nangan kayo ka din. Saan pa, antay? Kinapudno na, mabisin kami ni asawak. Mala, mabit lang araw tayo nakagluto iti kanin niyo. Inak man kit ditiliwan di ka kayso na manukaw. Agyaman aklaunay, antil yunay.
kasta si Mang Dabong kunti asawa na dito yung lugar tayo kabagais. Wan kabagis. At dada ita ijay balay ko. Nangina ka nung amin no agabang da ijay bagyo. Isu nga imbaitan at dito yung lugar tayo. Kasta ya. Mapanak man nga ro ijay balay yung kabagais tayo nakman kita ni Bong akaanakanta. Ay katuan kabagis. Mapankalata. Ingkamot iliwan ajay kaanakanta. Ay wain ta nabayag a panawain ajak nakit-kita. Sa nga pulon sa tawanan. Ay na, maragsa ka na ka makakita man ang kang kabong kanakan. Kastak makang ka, Uncle Sianaw. Kasla, saan kayo alimakla kaya, Uncle? Ay, limakay mo na taon, Nagado tao bang kaon? Sana maglawalim makay kayo, Uncle. Kaing ingas yung launay na di tatangkaw. Kasaya! Ay, kabsat ko nga raw, di kaing ingas kao. Ay, kahit awan ka di pa'y ti anak yaw hindi filay. Ay, awan pa yan, Kyle. Anya! Siyak ti adda parikot na, Kyle. Isong aging kahit, ha? Awan pa lang ti anak mi. Ay, kat, makabukal kay tulata, barok. Agkararag kayo kanya po Diyos, tapno, paraburan na kayo iti anak. Uncle, wen gayam, no kasapulan nyo titulong ko. Umasidag kayo laing kanya. Agyaman na, Uncle Siano. Di kayo babay ni tiyasawa mga umasidag kanya. Uray no nakurapay lati pa nagbiag ko. Damad latamakan ko Uncle, ado ti mulak anak natay ni di bangkag ko. No kasapulan nyo ti sidayaw. Ingkay lata mga lay di bangkag. Lakay, doon ang lawas ta dito'y lugar yun. May ibos matan ti kwartata. Awan ka di pa'y nasa pulam at trabaho. Masadutak nga agsapol iti panggadak, Feli. Saan tamot nga agparikot iti makmakan dito? Gaputa adumot itadangkal siya na. Kan makipangpangan tamot dito balay ni Antilio na yun. Kababain, Lakay. Mangnamnama talatan kadakwada. Anya kumangit ipagbainam kat kakabsat mo da di tatang ko daan tilyuneng kanang kalsyano. Uray pay. Kan may sa, awan mo't pagsapulan ni Antiluning. Agtartarakan na ang iti baboy. Kan makiburburas na ang mat iti mais. Relax ka dilaang bakit? Di ka kadiunag dandanag. Uray no awan ti panggadak at damot pagdawatak iti makmakan. At dapay gayam bakanti alutim di tilikudan ti balay Uncle Sianaw. Ay wain baraw. Jak na mulaan daytay tinatang kaputa. At damot tan di bangkag ko asokso kaya. Kaslamayat amulaan ti balay Uncle Sianaw. Ha? Anya ti kayat mo asawan baraw. Mabalin ayamot nga imulat ti balay. At ti kayat ko asawan ng Kyle. No mabalinak nga agpatakder iti kalapaw ko dita. Ha? Total bakantimot day taluti mangkal. No palubusan nak nga agpatakder iti kalapaw ko dita di agpatakdera. Ay sana parekot day ta baraw. Mayatak lata. Patakdera iti kalapaw mo no kayat mao. Ay na, agyaman na Uncle Sianaw. Wain kayat kau. Agala ka pa iti kawayan di talikod Ay na, agyaman na Uncle. Palubusan nakpay gayang magpukan iti kawayan nga aramatay, iti kalapaw ko. Agaramid mat gaya man ni Bong, iti kalapaw ijay likudan ti balay mau kabagis siya no. Wain kabagais, nakisarita kanyak patakderan na iti kalapaw jay bakanti alurtek. Imanugot aklatan at awambot sabsabalay, kaanakan tamat. Sa bagay matkit di kabagays. May mayatay no dabukod da pagtaingan iti asawa na tapno marami damot ti kay kayat da nga uray kalapaw laeng. Ay katuan sana balay. Tanalaing mo't karpintero ni Bong. Amuna tar aramidin na. Wain kabagays, sa may sa nabayagan bakante na jay alutay.
Nagsamagpay kid din ata, jak maruruutan, jak madaldalusan, ang mga no pagumukan pa'y kati ulagan Mala, nasaya at mat nga raw, no agaramid da iti kalapaw da. Tapno lumasin da nga agasawa, tanay awanon ipakan ko kadakwada kabagays. Ha? Manipod si Mangput da, siyak ti gumatgatang iti kananda. Anya? Diyay matarak ti gatgatangan ni Bong, imbes kumasi da unwan no bagas. Ayun na yan, jak makas tagayam ka ba guys? Di mo tadi mo mat ida mabambantayan. Nalaing mat gayam nga aginom iti arak ni Bong. Ibusan na dyan may sa ateng ngadan. Anya? Kasladanom nga inuman na dyan arak kabagis. Dinsa pa yun agangus. Nagbiit mo nga naramid ti kalapaw mo, baong barawk. Kasla kaano lang ang patakder mo. Walang kalsyanaw. Mabalin min apag naidan ka ni Felay. Ay kahit mabalinin ata dalpas kat nga rudain. Nagpintas a kalapaw, tinaramid mo. Nagdalos pa yan ti arubayan. Walang kal, nagtinulong kami nga gasawa tapno madalosan ti arubayan. Aya, tilaing parikot ang kal, awan ti kuryente may. Ay, huwag nagpaisaw. Ay, ano sa inyo pa ilang tiyagsilaw iti lampara Tinapatag at dan bukod yaw abalay. Huwag magkidyang kal. Ay, huwag gayam. Pabuludan dak man pailang iti bagas yaw. Isublik mo't ladagaw sa paman ang makasapulak iti panggadak ang kal. Ay, huwag na baraw. Ikan kayaw iti bagas yaw nga gasawa. Agyaman Uncle Siano. Kanayon mat nga awan di tabalay da ni Bong kabagays. Napan iti trabaho na kabagays? No kasta, at dan trabaho ni Bong. Adan, simrek karpinteraw iti may patpatakder a balay jamyanan. Kasta ka day kabagays. Wen, dakla balay jay patpatakder da, gaputa balay ti Hawaiano. Nasayat mat nga raw, tadan panggadan jay kaanakan ta, kabagays. Napanan ni Bong Filay. Saan pa'y asimangpwet, Uncle Siano? Ay, malimang. Ang di pa nagawin. Ay, sigurado nabartek manin na sumangpwet, Uncle. Nalang magayam nga aginom iti arak di asawam. Wan nga rod, Uncle. Sabali pa'y mat nga rod ti ugali na numabartek. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Napudot ti ulo na numabartek, Uncle. Kastan ti ugali na, uray idi adda kami pa'y ije bagyo. Kasta gayam. Italang nga namwak na itaa. Nadaan ngagpaiso iti trabaho. Ang bigastos naman iti arak ni sweldo na. Uncle. Damot gayam sana nasaya at nga ugali ni Bong. Igatang na iti arak, ti matgadan na. Nagalasan. Isagana kung dagiti awita kaya bangkag kaw. Mangal dawak tumatan ni Jay. Ha? Asino yung bang sit-sit-sit kanyak? At damon nagang kwa. Ay! Sigala kay! Umasidag ka man di daw. Ha? Nagbastusin ni Bong. Isumagayam ti mang sit-sit-sit kanyak. Umasidag ka dito ko na! Tiyawanan ba'y na Bong? Paiman? Awan ba tayong tinisrespetom kanyak, Bong? Awan babayin mo Sigala kay kunkunam latamot ng kanyak. Relax! Di ka din akong ungat, Uncle Siano. Kastagayam to galim, numabartek ka. Awan respetom. Kunak no nasinpat ka. Pasensya ka, Uncle Siano, Lambing ko lang kang kadita. Kanya lambing ka sasawab? Uncle, dumawat ako may pulutan.
naibos nga minan kay pulutan ka. Sinalbag ka. Siya payasan nga inom iti arak ti pagdawata iti pulutan. Maturog ka kay dahin. Tanay, nabardak ka. Kasta timbagakan ka ni Baong kabagays. Wen, kabagis Leonine. Nagalas magayam ti ugalin ano mabartag. Awan respeto na. Na, tiawanan bain abong. Awan utang nanay baganakam. Imanugot ka ngagpatakder iti balay na iti sularmaw. Ngam kasta aramidan na kan ka. Mas dawak nga raw di tay sit-sit-sitan nakan. Awagan na mulatan tinagan ka. Lakay siya na. Kunanagin ay. Kay, ayan na ngay nga raw. Pinalawak nga gininaom ngagmay-may sa ijay sirok ti salamagay. Dandan ni barsakag iti panabas itay sinitsitan nakngam. Linaplapdak lang ti bagay kabagays. Talaga ang masurona. Di ka laagbain, Bong. Ipakpakitam latipod nyo nga ugalim kini Uncle Siano. Anya kumangay ti pagbain ak feli. Dumaw-dawat ak lang matiti mapulutan no adda. Wanangam saan ko maakas jay ti panagsasaom. Awan respetong kini Uncle Siano. Sumagang ka man! Di ka nga rod ang pungtot Bagbagaan ka. Ngam di nakmadangdagan. Anay ko. Alala. Pinagsipat ka. Agsao ka pa'y takitam. Sala nga sipat ti maramanam kanya. Nawatam! Apaya limbitam day ta makanawan na pingping mao filay. Di nang ranak ni Bong Uncle Siano. Panya! Maaramin ni Bong day takang ka. Wanang ka. Nabayagan adangtang ranak. Anya? No, di na maguston nga ibagak. Agkabilatan. Ay, kastagayam tiyar aramidan na kang ka. Angkal. Sana na saya ati kasta. Diyak kanulungan. No, naskan ngay darum mo, aramidan. Diyak maaramid day ta, Angkal. Amangan no ad-ad na adang ranak. Anya? At dapay saan nyo nga amo nga ugali ti kaanakan nyo, Uncle Siano. Nagado alalaki ti agiinom ijay arubayan dabong kabagis. Kastaya kabagais. Iso asinurot ka dito'y bangkag mo, ta ipakamukan ka. Tiyawanan ba inabang? Inaramid na pag-iinuman jay sularkaw? Ay, saan na mabalain? Awan babain day jay akanakan ta. Kunamlan asino nga agitugot iti barkada na. Agyamanak, tembagam day takabagais. Nagtagawid ak tapapanawag ida nga agiinom iti sularkaw? Ay mabit laeng kabagis. Kasaritam tulatan inton saan anabartek. Amangan no saan nakamutla denggeng. Ay siyak ti makamo kabagais. Talaga papanawag dagiti babarkada na ijay sularkaw. Di dalag babain. No, malpas kayo nga ginaw, pagawi demaun, dagiti barkada. Anyat parikot aya, Uncle Siano. Saan da kamat nga anwa na? Yak kayat nga daagi inom dito'y arubayan ti balay ko. Iso apang nga asem, tapapanawam taon dagiti babarkada. Makita mayot nga dapelen inuman mi nga arak, Uncle Siano. Kababain mayot no papanawag latan dagiti babarkada. Saan kumanatangkin ti ulom baong? Impalubos ko agpatakder ka iti balayo dito'y sularkaw. Hanggang di na kayat asawain, nga ramidem batlatan ti kayat mau. Anya? Sapay ko ba saan mo asintiran timbagakan ka, baong? Maturog kan, Bong. Nabarbartek ka. Nagawid ang dagiti barkadam.
Maturog kan kunak, tani Rabio na yun. Jak kurso na dati pa nagsasao itay ng kalsyana. Ha? Tiyawanan ba inalakay? Iboy-boy na kit din, di pa nang ipalubos na ngagpatakdirak iti balay ta dito isular na. Paiman? Ha? Ay, nadaramidam pong. Ikak iti pagnakman dayjay alakay. Makatuturo ka doon. Adalaman ti rabi ay. Nabanuga ka nagkapoy di bangkag ko itay. Rumor ka man, Lakasyano! Nibong jag pukpukaw kat makaong ungat. Rumor ka kuna! Ay, sinaw pagabaw. Kung kugtaran na matantiri daw ka. Dagay nagtiri daw mo! Ay, naluktan ng tiri daw. Ang Kalsyano! Tumpak kayo ni Titawa! Nagbatin na kayo ni Bong! Ay, wal! Sinalbaga bang umaynak matantag batay. Ay, tumpuak ako ni Titawa. Agsubling ka lang siya! Huston, Bong! Di mo dang ranyang Kalsyano! Agawin tan! Diyak magustuhan din bagbaga na itay. Di mo na nga tayo kabain ko ti awanan bain alagay! Anya ka din ti mapaspasamakin ka, Bong! Kapsat ti amam ng Kalsyano! Sular natin ang ipatakdaran tay iti balay ta! Manya kumano kabsat na! Bong pangaasim! Di mo pagaramidan iti dakas ng Kalsyano! Agpakpakaasiak, Bong! Ay, Diyos ko! Anya ka din da ito ang mapaspasamak. Demonyo mo't gayam da iti akaanakan ta kabagis. Ay, wala ka ba guys? Imbaglakit din ata nakatarayak idirabi ay timpuakak ititawa. Kano saan natayak kumaitan? Anya? Impukaw ni Felay at timpuakak ititawa. Jak paikit din na puutan nakadano nagpagaya may niti kasabaan naglimlimang. Anya? Gusto una abutin ko idirabi ka ba guys? Kurt, anya ti planom ita kabagays. Agawidak, nakasarita na dyan, demonyaw. Kasanaw noor-orayan nakagayam adangran. Ay na, agandad ka kumakabagays. Nausawan mo't siguron kabagays. Papanawag lang ni da iti sular ko. Tapnod na kong gunana. Nasaya at maitasan ka na nabartek, baong. Panggap nakpayay na tagbatan ni Dirabi ay. Kat, anyang arod ti kayat mo mapasama kita, ang Kalsyano. Tsak kayat ti mababainan ng runa iti sangwanan dagiti pabarkadak. Hindi nakisarita ka, kayat mo ti agbalay dito sular ka. Pinatgan ka. Sa anak balin anaimot ka na kayo nga gasawa. Nagtalikak kang kagapota ka anakan ka. Hanggang kas timo lagayam ti subad mau. Kapulain ka na bainan ka ako nam. Isa pumanaw kayo lain dito yung sular ka. Anya. Nangig mo ti kinunak. Alain nyo amin ay dagiti gargarit yaw. Kat pumanaw kayo dito yung sular ka. Saan amabalin ang Kalsyano? Saan kami pumanaw? Anya. Imanugot ka nagpatakdirak dito sular mo. Sa ita? Ibabawim? Sana kas ka rin ti pumanaw. Anya? At dadakas ang mapasamak dito'y no ipilit mo timang papanaw kada kami ti asawak. At dakarbayak amang papanaw kada kayaw. Gapot na sular ko na ito, ibaw. Anya? No, nasayaat ka kumakanyak. Saan na mapasamak ti kastaoy? Agasam? Kabalan naggaya matagbatan. Awan babain mo. Basta, saan kami pumanaw dito sular mo? Nga uray anyat mapaspasamak ang Kalsyano. Anya? Nagkarit ka batain baong? Ala, pumanaw ka ng Kalsyano. No di ka pala pumanaw,
Ulitak tinaramid ko kang kaidirabi. Saan ka bigbigan akabsat day di tatang? Oh, anya pala tira aramidin, Feli. Di mo matan garawan ti kan kanam. Awan ganas ko amangan, Bong. Anya? Mabainak itar aramidam. Awan utang mo anaimbag anakam kadagiti timulong kadata. Dayta ka manan. Saan ka di aday ta ti pagsaritaan ta, Feli? Maan ka din. Oh, lugan mo ti barangay kan pulis ti dintang. Kakuyog dagiti pulis ng Kalsiano? Nini. Anya ti kayo tasawan da ito eh. Pangasim ang Kalsiano, di na kumamot pa'y balod. Masyan ka kumakanyag. Ita, amo man, ti agpakaasay kanyak. Ti asawam ti na kaimatang iti naramid mo kanyak, idi rabi ay. Ti asawam matlaang ti ag-witness, kayat nakapatayan. Iso nga ita, injarong kan. Agpagpakaasay ang Kalsiano, kaanak-anak. Hindi na kumamot pa'y balod, Uncle. Agnakam kamot siguro itanbang. Leksyon kayong kada ito yung inaramid ka. Tapno makamilis ka adakal abasol. Tinaramid mo. Tinandanim pa ng patay kanya. Pakawalan na kang Kalsiano. Sinadanak magbaliw. Basta isanod mong tinaram mo kontra kanya. Ay, saan? Saan ang nagbaliw ti pangidyang ka? Naskan na madusa ka? Gapaw itinaramid mo kanya. No managbasol ka, madusa ka. Ngam no nasaya at aramid mo, mabindisyonan kanto. Bueno gagayam, di tante nagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Macy Malo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel tayo, Jenna Almoite Drama. Agyaman kami